Dobro večer, gledate emisiju Naš gost. Večeras za televiziju GEM razgovaramo sa Radovanom Trdišićem, članom Upravnog odbora Dveri Pokreta za život Srbije. Dobro večer i dobrodošli. Dobro večer i bolje vas našao. Kao nevladino udruženje Dveri i organizacija Dveri postoji već 13 godina. I tada, posebno sada kada ste ušli u politiku, građanima je nekako teško da definišu šta su zapravo Dveri. Da li su vezane za versku zajednicu, pravoslavnu, da li su nacionalističke organizacije. Kako biste vi definisali šta su Dveri? Pa u najkraćem, Dveri mogu da definišu kao pokret slobodnih ljudi kojima je stalo do bližnjih, do svoje porodice, do svoje šire zajednice, do svoje države. To bi bila definicija koja možda najbolje odražava našu sadašnju prirodu. Inače, vrlo ste dobro obavešteni. Dakle, Dveri su nastali kao časopis pre sad već više od 13 godina, pa su potom obrađivali sve ono što smatramo ključnim temama za nacionalni identitet, objavili preko 50 brojeva časopisa, zatim promenili formu delovanja, postali udruženje građana i za kratko vreme postali najaktivnije udruženje građana, odnosno nevladina organizacija patriotske orijentacije. Iza sebe ostavili više stotina događaja, ogroman broj humanitarnih akcija, za što smo, dobili plaketu Večernjih novosti, dobili gramatu Patrijarha Pavla za čuvanje našeg identiteta, bili gosti na izuzetno značajnim skupovima u organizaciji Ruske federacije povodom 65 godina od proslave pobede nad fašizmom i tu su bili jedina organizacija gde smo u suštini pokazali tu vrstu potencijala i u komunikaciji sa predstavnicima stranih država. I jednostavno, posle 12 godina delovanja u toj formi udruženja građana, shvatili smo da ponovo moramo da menjamo formu, ne menjajući suštinu. I pre godinu dana i jedan mesec, 10. februara prošle godine, mi postajemo Dveri, pokret za život Srbije, sa željom da jednostavno kroz naše iskustvo koje je nagomilovano 12 godina damo jedan drugačiji odgovor na sve izazove sadašnjeg vremena, a pre svega na ovu političku situaciju, jer je jednostavno 12 godina jedna struktura koja se stvarala i na tribinama i oko časopisa čekala da se pojavi neki pametniji, sposobniji, odgovorniji ljudi koji će na jedan principijelan način rešavati neke probleme, a za sve to vreme smo doživljavali poniženje za poniženjem i smatrali smo da je vreme izgovora za nama i da je vreme došlo da se preuzmu rizici. Mi smo preuzeli te rizike, dobili smo, kao što to obično biva sa organizacijama koje uđu na teren koji je već zauzet, jednu gomilu etiketa, raznih kleveta, raznih napada, međutim, sve to samo spadalo. A da li vam smetaju te etikete? Stičem utisak da oko sebe okupljate uglavnom mlade ljude i da kada sa prosečnim građanima pričamo, većina njih nije upoznata sa funkcionisanjem Dveri i da li vam smetaju sve te etikete? Većina njih kaže sekta. Da, pa naravno, kome ne bi smetalo. Posebno kada ono što se zove etiketa potpuno odudara od načina vašeg funkcionisanja, kada shvatite da iza nečeg što se tako olako kleveći bez ikakve mogućnosti da vi odgovorite, to nas u stvari najviše bolelo nas je, a onda smo shvatili da dolazi vreme kada bi svako ozbiljno uzimanje takvih etiketa u trenutku kada postajemo društveno prepoznati kao pre svega normalni porodični ljudi koji žive u ovom vremenu, koji su odrastali kao i ostali iz naše generacije, prošli sve faze koje se prolazi u našim godinama, onda smo shvatili da bi preterano ogorčeno reagovali na te etikete u stvari imalo kontraefekat i mi smo jednostavno prestali da se suštinski bavimo, osim kroz procesno-pravne mehanizme koji se zovu tužbe. To je način na koji se odborimo i etikete su prestale da budu toliko intenzivne, jer jednostavno ono što stoji iza nas, a i sama činjenica da neko treba da se poteže, koji je obično u privilegovanoj poziciji, sad da se poteže po sudu, jednostavno je tu vrstu etiketa polako počeo da odlepljuje. Sada u ovom trenutku, s obzirom na raspoloženje koje vlada u mestima gde se pojavljujemo, na našim tribinama, na našim događajima, ubeđen sam da je narod prepoznao Dveri kao ono što sam rekao u početku, jedan zaista autentičan pokret slobodnih ljudi koji imaju veoma veliku svest i razumevanje za sve ono što je drugačije od nas, ali koji su baš zbog toga upoznati svojim identitetom, jer jedino čovek koji poznaje sebe zaista može da ima odnos i prema nekom koji je drugačiji od njega.
A da li imate i kakve sličnosti imate sa ultradesničarskim pokretima koji su zabranjeni, kao što su naši, kao što su pokret 380? Pa to uopšte nije tema koju bih ja hteo da se bavim. Znači, svako govori o sebi i svojim delovanjem. Postoji nešto što takođe treba obratiti pažnju, a to je da na osnovu stereotipa se donose neke presude i mi smo principijelno reagovali kada takve stvari se dešavaju u našem društvu. Dakle, mi govorimo o sebi svojom biografijom. Trudimo se da ne govorimo o drugima, svako ima pravo da sam zastupa sebe i da sam sebe brani, a ono što smo do sada i što ćemo buduće raditi, to je da ćemo uvijek davati prostora da se bar čuje drugi glas u bilo kom segmentu društva i po bilo kojoj temi da se radi. Tako da ono što mi uvijek ističemo prvi plan jeste biografija. Dakle, sve ovo što mi pričamo je zanimljiva ili manje zanimljiva priča, ali priča u kojoj jedan sagovornik može da bude vrlo manipulativan u zavisnosti od svog životnog iskustva, profesije kojom se bavi. Ja jednostavno i svi mi zajedno govorimo, kada pričate sa nekim ili kada slušate nekog, prvo se raspitajte i vidite kakva je biografija njega ili organizacije koje pripada. U biografiji naše organizacije ne samo da ne postoji, a imali smo 1000 skupova, ni jedan jedini incident, nego postoje silne nagrade koje ovu čitavu priču u bilo kakvoj vrsti ekstremizma dovode na nivo apsurda koju mi u stvari ne želimo da se bavimo. Ono što govori o našoj prirodi jeste činjenica da smo, na primjer, imali skupove sa više desetina hiljada, kao što je porodična šetnja, gde je bilo preko 20.000 ljudi, gde nije bio ni jedan cvet zgažen, gde u jednom vrlo civilnom i modernom načinu prezentovana jedna priča, jedan zahtev kompletnoj poziciji i opoziciji koje je bilo usmereno na ono što mi smatramo zaštitom naših vrednosti i zaštitom porodice. I to je način na koji mi delujemo i zbog čega takođe izbegavamo da se više mnogo bavimo bilo kakvom vrstom objašnjavanja navodnog klerofaža. Znači, to je nešto što uopšte više ne treba se baviti, jer jednostavno način na koji smo prihvaćeni od ljudi govori više od toga nego što ću ja sada vama pola sata objašnjavati, to nema nikakve veze sa našom prirodom. Jeste, vi ste urednik, inače, internet sajta Dveri, koji je i proglašen za jedan od najboljih sajtova kada su u pitanju političke organizacije koje učestvuju u izborima, da tako kažem. Nisam ja, ali sam upućen u funkcionisam. I zaista tamo gomila materijala, gomila tekstova, gomila onog za što se zalažu Dveri. Izuzetno ste aktivni vaši simpatizeri kada je u pitanju i internet kampanja i putem Facebooka i putem Twittera vidimo da su među najaktivnijima. Da li imate organizovanu mrežu? Pa znate šta je, u situaciji kada su sve drugi medijski kanali potpuno zatvoreni i kada suštinski nemate mogućnosti da iskažete svoj stav, vi po prirodi stvari koristite ono što vam je na raspolaganju. Mi, koristeći našu strukturu koja je, nažalost, finansijski potpuno nepotkovana, pošto mi smo jedna od retkih organizacija koja je uopšte ušla u politiku bez onoga što se smatralo elementarnim minimumom, ali mi koristimo jednu vrstu energije i atmosfere koju smo stvorili već godinu dana i pre izbora, jer smo mi ušli u neku vrstu kampanje, prezentovajući novi narodni dogovor kao neki koncept budućeg programa za preobražaj Srbije. Mi smo osjetili jednu vrstu energije koju smo pokušali da upotrebimo u ovom trenutku, o ovome što vi pričate na internetu. Mi smo na internetu ne samo najposećeniji sajt u Srbiji, nego najposećeniji društveno-politički sajt u čitavom regionu. I to je definitivno stvar sa kojom se ponosimo, a ono što nas najviše čini ponosnim jeste da strukturu naše prisutnosti na internetu čine ljudi koji su volonteri, koje mnogih i ne poznajemo, koji su negde prepoznali jedan drugačiji duh od onoga što se zove standardni, partijski, politički kontekst delovanja i koji su jednostavno poželjeli da i sebe ulože u jednu zajedničku priču koju smo mi od početka tretirali kao zajedničku mobu, kao neko zajedničko dobro delo u pokušaju u koji sad potpuno verujemo da je moguće da zaista preobrazimo Srbiju suštinski. Ne na nivou šminke, ne na nivou jedne poze kako možemo da vidimo danas po Srbiji, posebno ako gledamo kampanju koja je počela, gde ima puno smešnih elemenata. Videli smo da su maltene sva tela pomažena, sve salate pomilovane, sva postrojenja ostvarena. Videli smo kako izgledaju kampanje, na šta se svode i shvatili smo da smo u jednoj problematičnoj situaciji, jer mi godinu dana ozbiljno predstavljamo naš program sa ozbiljnim argumentima, a dolazimo u situaciju da oni ljudi koji su najzaslužniji za situaciju,
koje se sada nalazimo, u situaciju koja se može definisati jednim kolektivnim poniženjem, pričaju stvari koje su van zdrave logike, pa, na primer, Dinkić nam priča o tome kako treba departizovati partijske sisteme, znači čovjek koji je veoma poznat po tome na koji način je funkcionisala ovoj državi, na koji način su dolazili kadrovi koji nam je obećavao 1000 eura, on je sad čovjek koji najviše insistira baš na tome. Pa nam sada već bivši predsjednik Tadić govori o stabilnosti dok se hapse naši ljudi na Kosovu, govori nam o poslu dok je za 4 godine izgubljeno 400.000 radnih mesta, govori nam o investicijama koje postoje u jednom virtualnom svetu i u suštini kada vidite način na koji je počela ta kampanja, onda se pitate da li je uopšte dobro voditi ozbiljnu argumentovanu kampanju ili pokušati da se sa podsmehom odnosite prema svemu tome. I onda slušamo jednu gomilu ekonomskih mantri koji se propagiraju na svim nivoima. Kako uštedeti par stotina miliona dinara, a niko ne postavlja pitanja gde su nestale 45 milijardi eura za koje smo svi mi zajedno dali garancije zbog čega smo uzeli kredite, dakle za koje smo se kao narod pozajmili. Šta se desilo sa tih 45 milijardi dolara? Da li je neko iz bilo koje stranačke strukture postavio pitanje ili zahtev da se donese zakon o preispitivanju porekla imovine svih političara i tajkuna u zadnjih 20 godina? To očigledno niko ne sme da kaže, zato što se zaklanjaju za neke ekonomske metafizike koje je u redu kada je sve uređeno. Ali u ovom trenutku ova korupcija je istorijsko dostignuće, po znacima navoda, koje je neobjašnjivo. Niko se ne seti da pita kako je nestalo. Da li smo uradili neki infrastrukturni projekat? Da li se nam je sređena putna mreža po čitavoj Srbiji ili napravljeni neki koridori? Da li nam je vozna mreža? Da li je uređeno bilo što na socijalnom planu što je definitivno rešilo neka pitanja? Da li je rešeno pitanje Kosova i Metohije? Pa iskoristimo... A kako biste vi rešili sve te probleme? Kako je predviđeno vašim programom? Pa zato vam govorim ključnu tačku. I zbog toga ključna tačka je da se raskrsti zakonski sa takvom vrstom, ne korupcije, nego, mogu slobodno reći, lopovluka prvog stepena. Dakle, neko mora da odgovara, možda je sve to urađeno po nekoj vrsti zakona. Ali dok se ne donese zakon o preispitivanju porekla imovine, pa da vi shvatimo, možda mi ne znamo kako su neki političari koji nisu imali dane radnog staža sad sa džipovima, sa luksuznim vilama, kako su neki ljudi koji nikada nisu imali ništa od finansijskih, odjednom postali bogataši koji su se odvojili od naroda. Dok to ne uradimo, svaka dalja ekonomska priča se svodi na jedno puko teoretisanje koje ne pokazuje volju da suštinski promenite stanje stvari. Sve ostale mere su one koje slede. Naravno, treba iskoristiti ogroman potencijal koji postoji u dijaspori. Naša dijaspora je veoma podcenjena i zato je njen odnos prema matici veoma skeptičan. I trenutak kada mi ulazimo u politiku, trenutak kada mi sa ponosom kažemo da postoji samo jedan strateški partner sa kojim smo bili u dogovoru, a to je srpski narod. Srpski narod u dijaspori je činjenica, možda je bio u situaciji da više pomogne, ali na nivou od čitave organizacije mi možemo da se pohvalimo da nijedan drugi strateški partner ne postoji. Dakle, to su ljudi koji imaju potrebu, imaju želju da pomognu na ovaj ili na onaj način. Insistiramo na takozvanom kapilarnom finansiranju koji jedino može da ostavi slobodu za vaše delo. Trenutak kada mi dozvolimo da bilo ko finansijski moćni dođe i postavi uslove za svoje pomoći je trenutak kada mi više ne postojimo kao specifična politička pojava. Mi smatramo da smo mi sad specifična tržišna politička ponuda koju će ljudi prepoznati. Ljudi koji mogu vrlo jasno i vrlo precizno, koliko je to moguće, da iskažu sve ono što ćete čuti i na ulici, i u tramvaju, i kod frizera. Svuda ćete to čuti, ali nećete čuti ni za jednom političkom govornicom, jer za političkom govornicom, osim u povremenim predizbornim periodima, čujete jedan novo govor politički koji čitavu situaciju predstavlja na metafizički način, koji je potpuno nerazumljiv jednom čoveku koji treba da na neki način da svoju saglasnost za neku politiku koju se vodi. Mi želimo to da promenimo. Želimo da ne ličimo, pošto smo izašli iz naroda, ni na koji način da ne ličimo na klasičnu političku priču. Mi smo druga priča, stvarana 12 godina, neoformljena sad da bi se pojavila i da ne znam šta, nego ljudi koji smatraju da je proces dugog preobražaja Srbije uveliko počeo, samo da to mnogi još uvek i ne vide. Čak ni politički analitičari, ni teoretičari medija, oni koji u ovom trenutku se bave, svi prepoznaju jednu novu političku pojavu, ali nisu svesni, čini mi se, kolika je snaga, a negde gde i postoji ta svest,
ne sme da se javno kaže i zbog toga je naše medijsko vreme, osim na ovakvim televizijama koji imaju tu jednu vrstu slobodobnijeg pristupa, naše vreme na nacionalnim frekvencijama je minimalno. Mi smo jedna, ajde da kažem, mala sistemska greška koja se povremeno pojavi, ali mislim da je došlo vreme kad će Šapat definitivno da bude glasniji od medijske halabuke, posebno kada nemate šta da kažete. A da li mislite da je vaša ciljna grupa zapravo mladi, oni koji će po prvi put glasati? Ja znamo da su uvek mladi nosioci neke nove struje koje se pojavljaju. Pa, to je ovako vrlo dobro pitanje. Mi smo u jednoj fazi mislili da će to biti pretežno i najbrojnija struktura koja će ovu priču prepoznati. I ona zaista čini okosnicu Pokreta Dveri u ovom trenutku u Srbiji i to je nešto što nas izuzetno raduje. Čitava jedna generacija mladih ljudi je bukvalno 10-12 godina odgajana u jednom egoističkom duhu sa najavom skorog ostvarenja svih naših ekonomskih snova. I bilo je malo te na jednom trenutku nemoguće probuditi te mlade ljude, međutim, posle svega onoga što se dešavalo i na geopolitičkom planu i na ekonomskom planu unutar, ljudi su poželjeli da potraže neki drugi smisao i to je definitivno ubrzalo jednu vrstu priliva mladih ljudi ka Dverima, posebno što volimo da kažemo da nikada nismo nikog vukli za rukav. Znači, po tome želimo da se razvije, zato i nemamo članstvo. Znači, ima svakog prostora da da svoj doprinos i da na taj način formira svoj status u okviru Dveri. S druge strane, nisu samo mladi. Dakle, u ovom trenutku ovu priču prepoznaju ljudi iz različitih društvenih struktura, prepoznaju mogućnost da konačno imaju realne predstavnike. Dakle, mi smo već dugi niz godina imamo situaciju da posle završenja političke kampanje niko suštinski ne predstavlja ljude, sve im je obećavano, ništa nije ispunjavano. A šta konkretno znači, evo da pređemo, pošto zaista imamo malo vremena, da pređemo na program, šta konkretno znači porodica na prvom mestu? Kako to sprovesti? To konkretno znači da se priča o brigi, to jest priča o zaštiti porodice, svede sa nivoa teške apstrakcije na nivou konkretizacije. Dakle, šta mi sad možemo da vidimo? Vidimo sad akcije skidanja PDV-a za bebi pelene, vidimo razne priče, mesec ćirilice. Sve ono što ne postoji 4 godine odjednom se nameće kao nešto što treba da predstavi realnu brigu režima koji je doveo čitavu zemlju do katastrofe. Mi smatramo da u trenutku kada živimo u Srbiji, u kojoj svake godine 34.000 ljudi se manje rodi nego što umre, kada je za samo 10 godina u sve žive prilive izbeglice nas 400.000 manje, kada je bukvalno 64.000, ajde kažem, privrednih subjekata pod blokadom i samim tim i njihovih porodica ugroženo, smatramo da je neophodno formiranje ministarstva za porodice koji će dugoročno, sistemski, ozbiljno pristupati onome što se zove zaštita porodice. Jer ne odbranimo li porodicu, ali ne na apstraktnom nivou, mi u suštini nestajemo i kao narod i kao ličnost. U ovom trenutku smo suočeni sa masom katastrofalnih predloga zakona, između ostalog zakon o porodici, to je zaštiti deteta, gde između ostalog, dok mi pričamo o tradicionalnim vrednostima, o nekakvim ipak malo više apstraktnim sferama, se svodi da se deca pretvaraju u doušnike, a da se generalno roditelji stavljaju u poziciju neku koja je u suštini tu da maltretira svoje dete. Jer kad date detetu od 10 godina procesnu pravnu sposobnost da vas, na primer, tuži zato što ima problem sa visinom džeparca, onda vi definitivno pokazujete da je suština vašeg odnosa prema porodici dalje njeno rastakanje. To je jedan primer koji govori u kakvom vremenu mi insistiramo na formiranju ministarstva za porodicu, koji će nizom mera, pre svega zaštitom trudnica, koje, dok mi ovo pričamo, su u suštini jedan diskriminisani sloj koji zbog svog trudničkog položaja mora da dobija manju platu umjesto da bude dodatno stimulisano, jednostavno motivisanjem i forsiranjem što većeg povećanja, naravno, brakova, promovisanjem jednog sistema vrednosti, ne nametanjem, promovisanjem sistema vrednosti u kome će... A koji su to konkretno mere koje mogu da se sprovedu? Evo, rekao sam, ministarstvo za porodicu koje će se porodicom baviti na sistemski način, poboljšanje položaja trudnica, pokušaj da se više finansiraju bračni parovi koji ne mogu da dođu do dece, da se više novaca odvaja za decu koje su, na primjer, u teškim pozicijama. A sad imamo kontraslučaj da se, na primjer, iz državnog budžeta više odvaja za promenu pola nego za teške slučajeve bolesti kod dece. To su najkonkretnije moguće mere za koje u suštini nije potrebna nikakva velika mudrost, potrebna je samo volja,
i da se na ozbiljan način pristupi. Zato insistiramo na Ministarstvu za porodicu. I zato je porodica, odbrana porodice u centralna tačka našeg programa, oko koje se pletu i ekonomija i socijalni status, zaštita onih marginalizovanih slojeva društva, kao što su ratni vojni veterani, koji su pretvoreni od ljudi koji su dali najveću žrtvu. Mnogi su i 100% invalidi, došli su u situaciju da im država ne plaća ni tu stolicu koju treba nepokretni da sede, nego oni moraju da izdvajaju. Sve su te stvari koje u suštini se slivaju i izlaze iz porodice. Sve je povezano i zato je porodica centralni deo. Naravno. A što znači konkretno, evo, kada pričamo o porodici, kada pričamo o solidarnosti, koja je takođe u vašem programu, šta konkretno znači socijalni patriotizam? To znači promena svesti, jer mi smo kao narod počeli da reagujemo na nivou institucija. Dakle, mi živimo u vremenu kada se ruši institucija, nažalost, na čitavom svetu jednog ubrzanog promene društvenog, globalnog, ajde da kažem, polova u svetu i mi želimo da na neki način podstaknemo ono što je postojalo kod nas. Dakle, na nivou raznih akcija koje ćemo mi, nezavisno od institucija, kao ljudi koji su zabrinuti i opterećeni stanjem bližnjih oko njih. Znači, mi smo napravili bezbroj akcija humanitarne pomoći koje su u suštini ne samo bile dobre za te, na primjer, višedetne porodice koje smo pomagali, nego i za ljudi koji su konačno, umjesto da se bave ispraznim stvarima, jedan deo svoje energije usmerili u to da pomognu nekom svom bližnjem. To je jedna vrsta jačanja socijalne kohezije u društvu koje je potpuno razbucano, razbijeno, gde su sve društvene grupe usmerene jedne protiv drugih. Ovde se pravi jedna vrsta političkog spektra gde je jedna partija za penzionere, druga je za omladinu, treća je za radnike, četvrta za seljake, a mi smatramo da postoji zajednički interes i jedan minimalni zajednički imenitelj koji se zove porodica, oko kojih možemo svi da se okupimo. Jer ako budemo doživljavali sebe kao neke posebne društvene grupe koje trebaju posebne zastupnike, mi ćemo generalno kao celini imati ogromnu štetu i zbog toga insistiramo na raznim tim modelima socijalne samopomoći gde se ljudi jednostavno bude i sna u kome će im neka institucija pomoći. Ne, mi moramo pre svega da pomognemo sami sebi. Da promenimo odnos prema sami sebi da bismo mogli da menjamo sve druge i zbog toga insistiramo na tom jednom potpuno drugačijem konceptu gde ćemo zaista pogledati malo kako živi drugi, dati neki konkretan doprinos i na taj način jednostavno znati da smo tog dana učinili sve što je do nas. I to je suština problema u kojoj se kao narod nalazimo, jedna vrsta kolektivne apatije koja nije slučajna, apatija koja je obuzela sve nivoe i strukture društva. Mi moramo da iz te apatije izađemo. Nas 20 godina uči da smo narod poraženih, narod gubitnika, narod glupaka, narod koji sam sebe osuđuje kao genocidan. Mi moramo da raskrstimo. To je jedna vrsta hipnotičke mantre koja se ponavlja. Vreme je da shvatimo da imamo naravno i svojih mana, ali da kao narod, istorijski narod, prepoznat narod, imamo i takako svojih vrlina kojima treba da se vratimo. Jedna od tih ključnih vrlina jeste i ta vrsta socijalnog, koherentnog društva koji ima sposobnost da pomogne onima koji su slabiji od njega. Bez obzira na nacionalnost. Apsolutno bez obzira na nacionalnost. I ono što je bitno takođe u programu, to je srpska mreža, opet vezano delom i za ekonomiju i za investicije. Na koji način je sprovesti? Srpska mreža je bila nešto što je funkcionisalo na nivou udruženja građana, pokušaj da upoznajući ljude na više nivou u različitim gradovima Srbije jednostavno obezbedimo jednu vrstu protoka ljudi, ideje i roba u smislu u međusobnog upoznavanja i prepoznavanja. Znači, shvatili smo da su ljudi izuzetno podeljeni, atomizirani i da su stalno u iščekivanju nekog čudesnog rešenja njihove situacije, a da je odgovor u suštini u jednom većem zbližavanju, prepoznavanju i da malte ne se dešava da roba iz jednog dela Srbije može da bude na pravi način prezentovana, prodana u nekom drugom, ali je potrebno nešto što se zove elementarna svest, da se ti ljudi upoznaju, prepoznaju i da ne čekaju da neko drugi ponudi rešenje. Naravno da postoji nešto što se zove politička volja, državna volja i zbog čega mi ulazimo u politiku, da bismo tu vrstu međusobne prokrvljenosti i novog nekog aktivnog pristupa životu pokušali da plasiramo sa mesta odakle će se to zaista čuti, a to je naravno Skupština i ono što iza Skupštine sledi. Na izbornoj listi ste upisani kao grupa građana, a ono što smo videli i pored velike podrške koje su Dverima pružile poznate i javne ličnosti, ipak su one nekako izostale iz tog spiska, da tako kažemo, predloženih kandidata za narodne poslanike. Zbog čega?
Pa zato nisu izostale, jednostavno sama forma grupe građana pokazuje šta je to što nas je suštinski opredelilo da uđemo u politiku. Znači, muka nam je od stranačkih struktura, gde je kompletan sistem funkcionisanja vezan za ostvarivanje nečijeg ličnog interesa u okviru stranke i mi smo čak izbegli članstvo kao model organizacionog delovanja sa željom da promovišemo jedan drugačiji sistem. Na osnovu čega ste onda izabrali kandidate? Kandidati su ljudi, dakle, oni, sad to je ono što definiše naš odnos, što sam malo pre pomenuo, su ljudi koji 5, 10 ili 12 ili 13 godina, zavisno koliko su duge, u Dverima daju neki konkretan doprinos ove priči. Dakle, mi smo želeli da u posljednjem trenutku, kao što se to dešava kad svi osjete neku vrstu potencijalne moći, dozvolimo da nam uđu razne strukture koje su navikle na stranački način delovanja. Kod nas se osnovni kriterijum, znači poverenje u organizaciju, dužina nekog rada, konkretne pomoći, a ne samo količina apstraktnih ideja i teoretisanja i samo marketinga koje je u suštini negde ključne stvari za sve druge stranke. Što se tiče intelektualaca, imamo zaista retku privilegiju da kažemo da su vrlo jasno i nedvosmisleno Dveri podržali Jasmina Vujić, dakle bivši dekan Berklija, znači 3. fakulteta, to jest univerziteta na svetu po značaju i po broju, da je istu vrstu jasne i nedvosmislene podrške uputio Kosta Čavoški, Smilja Ramov, Mila Alečković, Milutin Šoškić, ali su i oni, kao posle razgovora sa nama, a i u toku samog rasta i razvoja Dveri, jer to nije nastalo preko noći, pa smo ih mi pitali sve 6, postali svesni da ovu priču može da iznese jedna generacija ljudi koja je u svom iskustvu stekla pre svega jednu vrstu životne zrelosti. S druge strane, imamo iskustvo maltene 3 epohe koje su za nama. Osjetili smo vrlo dobro kako je bilo za vreme titoizma, da kažem, komunizma. Osjetili smo 90. Osjetili smo ovaj neoliberalni koncept, a vrlo smo dobro utemeljeni u sistemu vrednosti. Imamo sposobnost da razumemo i naše očeve i da razumemo klince koje sada stupaju na scenu. I oni su rekli, nama nije prioritet funkcija, nama je bitno uticaj. Vi u komunikaciji koju imate s nama, a imate već 10 godina sa svim njima, pokazujete da na vas može da se utiče i zbog toga smatramo da u tim prvim mestima mi ne treba da budemo. Mi ćemo biti ljudi koji će nastupati na televizijama kao što nastupaju, koji će nastupati na tribinama kao što nastupaju, koji će vas podržavati u programu kao što su podržavali i to je jedna vrsta poštene i neke, rekao bih, časne pogodbe koje je napravljena i zbog čega se mi divimo ljudima koji su do te mere pokazali jednu vrstu nezavisnog intelektualnog kapitala koji je postao prava retkost u Srbiji. Kada govorimo o kandidatima, koliko kandidata na vašoj listi ima druge nacionalnosti i u kom procentu? Pravo da vam kažem, ne mogu vam to reći. Mislim, nismo se rukovodili tim. Imamo dosta ljudi koji su pomagali Dverima, koji su, mi smo čak, na primjer, to moram da istaknem sad kad me to pitate, bili jedinstveni po tome što smo na temu porodice na Mašincu, koji je postao jedna vrsta fenomena, čudnog, gde je bilo 150 velikih tribina, kao gosti imali predstavnici tradicionalnih religijskih zajednica, bili su nam jevrejski rabin Isak Asijel, bili su nam predstavnici katoličke crkve i muslimanske verske zajednice na temu odbrane porodice. I u našem funkcionisanju je neprekidna isprepletanost. Mi smo čak imali transparent na mađarskom, pošto smo i u Senti, koji se bavi tretmanom porodice. Ima mnogo ljudi. Dakle, nije nam to bio kriterijum samo da bi po bilo koju cenu stavili nekog, ali ono što definitivno karakteriše naš rad je jedna vrsta potpune otvorenosti i za komunikaciju i za saradnju. Uostalom, mi smo ljudi koji smo neprestano i u putovanjima i po svetu, znači, navikli da funkcionišemo na jednom slobodnom nivou i sa ljudima svih nacionalnosti koji nemaju pretenziju da vas ubeđuju i da vam nameću svoj sistem vrednosti. Tu je granica, a sve drugo apsolutno otvara prostora za saradnju, za komunikaciju, dok ne prelazi određenu granicu. A kada govorimo o kampanji, spomenuli smo malo pre koliko je dobro uspela internet kampanja Dveri. Moramo da spomenemo i ono što je trenutno hit u Srbiji, a to je Dveromobil. Da. I akcija koja je takođe bila ispred Narodne skupštine, koja se, svi su isti, sve im boje lepo stoje, koja se pretvorila u neki performans. Odakle te ideje? Vidi se da nema puno novca za kampanju, ali odakle ideje za takve originalne rešenja?
Pa, ideje dolaze pre svega iz strukture ljudi koji se međusobno poznaje i na generacijskom nivou, koja je svesna pre svega realnih svojih snaga. Naša kampanja nije mogla da bude drugačija i da predstavlja našu suštinu, osim da bude skromna i na neki kreativan način drugačije ispričana. Morali smo da ukažemo na sve ono što je suštinski problem u ovom trenutku Srbije, ali i da pokažemo jednu vrstu kreativnosti, jednu vrstu iskrene vere da je neki preobražaj zaista moguć. I zbog toga naše akcije odražavaju tog tipa, odražavaju jednu vrstu kreativnosti, jednu vrstu humora, ali koja ima jednu vrstu ozbiljnog tona u svemu tome. I mislimo da ljudi to sve više i sve bolje prepoznaju. Posebno su svesni, upravo gledajući i prateći našu kampanju sa kojim minimalnim sredstvima, odnosno maltene bez sredstava se to radi, i to suprotno očekivanom daje čak jedan izuzetno dobar efekt i u razgovorima sa ljudima, i u primanju ljudi i na tribinama i na raznim događajima, i mislimo da taj kreativni tim je posledica mladosti i entuzijazma ljudi. I najbolji kompliment koji sam skoro dobio kad smo predavali listu sa 15.000 potpisa, što je rekord, najbrojnija lista i rekord i po broju odbačenih, to je minimalno i to nas veoma raduje, ali je jedna od osoba koja je bila preko puta nas rekla, kad se sve završilo, pošto su bili onako malo, činilo mi se, i prosto zbunjeni količinom i načinom koji je odrađena, na kraju je rekla, vi ste neki ozbiljni entuzijasti. Ja mislim da Srbiju suštinski mogu da promene zaista samo ozbiljni entuzijasti, ljudi koji iz svog uverenja i svog optimizma žele da Srbiju pretvore u zemlju u kojoj će biti ponovo radost probuditi se, a ne svaki dan novo poniženje koje nam se, evo, već 20 godina dešava. A kada govorimo o kampanji, ispravite me ako grešim, ali videla sam, čini mi se, i novi bilbord, juče sam baš na putu za Beograd, u kome se nalaze i najistaknutiji Srbi na njemu, je li tako? Vuk Karadžić. Da, jedna vrsta, ajde kažem, duhovne vertikale kako im sledujemo. Sveti Sava, da li je mesto Svetom Savi i da li su dobili blagoslov od Srpske pravoslavne crkve da ga postavite na jedan bilbord koji je upravo vezan za izbornu kampanju, predizbornu kampanju? Pa šta mislite na koliko se knjiga, mesta, dobro pitanje, ali da li mislite da sve što izađe sa likom Svetog Save dobije tu vrstu blagoslova? Dakle, mi smo samo želeli da ukažemo na, pre svega, na ličnost Svetog Save kao neko koji je i onda i sada bio moderan. Znači, ono što se zaboravlja vezuje se obično za neke sfere. On je bio čovek koji je apsolutno dobro razumeo i duh zapada i duh istoka i dao prave odgovore za svoj narod i nešto ka čemu treba stremiti, nečemu što je orijentir. Ako ka nečemu imate pozitivan odnos, onda to nije nešto za što je potrebna posebna dozvola. Drugo, mi nismo sveštena lica ljudi koji posebno žele da nameću svoj crkveni životni 12 godina smo se bavili temama koji su zadirali u duhovnost i neki tradicionalni sistem vrednosti i smatramo da je ovo trenutak kada u političkom delovanju ne apostrofiramo crkvu, jer smo mi slobodni ljudi, ne želimo da na taj način stavljamo crkvu iza nas. Mislimo da je potpuno prirodno ukazati na nešto što smatramo, ajde da kažem, orijentirom svih vrednosti. Dakle, staviti ljude za koje smatrate da su ogledalo pozitivnih vrednosti srpskog naroda, ukazati ka čemu stremimo i ka čemu idemo i ne vidim u tome nikakav problem, čak mislim da je to jedna vrsta pozitivne kampanje koja nas podsjeća iz kakvog naroda potičemo i kakve vrednosti imamo iza sebe i ka kojim vrednostima treba da težimo da idemo dalje. Najavljujete ulazak u Skupštinu i bum nakon izbora, najveće iznenađenje, kako ste rekli, političko. Sa kime možemo očekivati da Dveri uđe u koaliciju? Da li imate taj, kako se sada to pozitivno kaže, koalicioni potencijal? Mi smo svoj koalicioni potencijal formirali tokom same kampanje, ali ono što sam rekao, znači Dveri čine novi ljudi sa novim idejama i novim principima koji su zaboravljeni u politici. Mi smo pre svega rekli da ćemo pokušati, da kažemo sve ono što niko drugi ne sme. Pokušali smo više puta da oformimo jednu vrstu opozicionog bloka na nivou nekih principa. Prvo kada su bile barikade u Jarinju, pa kada je bila parada čuvena i na kraju sada kada je definitivno sa ovom pahuljicom Kosovo maltene de facto priznato, čak smo hteli da žrtvujemo jedan deo svog političkog delovanja
da bi se napravio jedan dogovor opozicije, ali na dva ključna momenta, odnosu prema Kosovu i na političkom kažnjavanju strukture koja je dovela do klasične izdaje koja će se tako tretirati u budućem periodu. Tražili smo samo da se svi obavežu da neće ulaziti ni u kakve koalicije sa režimom koji je u ovom trenutku doneo tako sramne odluke koje bi se zaista svako zastideo. Međutim, ta vrsta naše akcije gdje čak sebe uopšte nismo stavljali u prvi plan, nego smo samo ponudili modeli da neko ko je politički iskusniji, politički prisutniji, na kraju parlamentarno postojeći, da oni preuzmu odgovornost, pošto takvih reakcija nije bilo, mi jednostavno ne želimo da se namećemo, mi idemo potpuno samostalno, mislim da je to u redu i prema ljudima koji su uložili svoj rad, svoj trud, svoju veru u nas, a što se tiče priče o posle skupštinskim koalicijama, samo na nivou principa na kojima ćemo insistirati da se poštuje. Dakle, mi moramo sačuvati svoju političku prepoznatljivost, a to neće biti moguće pragmatičnim delovanjem, jer ovdje vidite da svako sa svakim može delovati da više ne postoji nikakvo pravilo. Dakle, vrlo je jasno da postoji određeni prostor za neku vrstu razgovora sa nekim partijama opozicije, ali moraju biti ispoštovani principi, jer jedino tako suštinski može da se promeni politička klima u Srbiji u kojoj je sada apsolutno sve dozvoljeno. Mi želimo da promenimo takvu klimu i zbog toga smo ušli. Ne da bismo postali deo iste ekipe koja radi na isti način, nego da bismo pokazali da je moguće biti principijelan, častan, normalan, pošten u komunikaciji s sopstvenim narodom. I eto, to su možda vrednosti i najbolje vrednosti koje treba gajiti u srpskom narodu i najbolji način i da završimo ovu emisiju. Hvala vam puno na gostovanju. Dakle, stara i dobro poznata organizacija Pokret Dveri, a novi politički pokret. Razmislite i o ovoj alternativi i ostanite uz televiziju GEM. Prijetnu večer.